90 দশকৰ দূৰদৰ্শনৰ অল ইজ গ'ল পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক সঁচাকৈ বহুত মৰম দিলে। আপোনালোকৰ ভৰপূৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত পুনৰ মই পাৰ্ট 2 লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই কৈ দিওঁ যে আজি মোৰ বাৰ্থডে হয়। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি সকলোৱে মোৰ আজিৰ এই উপজা দিনটোৰ বাবে ভাল কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈও এনেধৰণৰ সকলোতকৈ বেষ্ট কণ্টেণ্ট অসমীয়াত লৈ আহিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ 1 গাইজ, নিমাৰ 90 দশকৰ দুটা এডছ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাৰে ভিতৰত এই এডছটো খুব ফেমাছ আছিল। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। मम्मी वो देखो, सबकी पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा। निरमा নাম্বাৰ 2 আপোনালোকে সৰুতে কোনে কোনে পান পচন্দ খাই পাইছে? পান পচন্দৰ এই এডছটো মনত আছেনে আপোনাৰ? क्या शादी हो तुमसे? कहीं नहीं। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। शादी और तुमसे? कभी नहीं। शादी और तुमसे? कभी नहीं। कभी नहीं। रावल गांव का पान पसंद गोल्ड, पान का स्वाद, गजब के मिठास। शादी और तुमसे? कभी नहीं। कभी नहीं। तो ये होमवर्क हो रहा है? आने दो डैडी को। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। तो ये होमवर्क हो रहा है? आने दो तुम्हारे डैडी को। ए मिस्टर, अकेली लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। अकेली लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? নাম্বাৰ 3 ইয়াৰ উপৰিও হকিংছৰ মহিমা চৌধুৰী এই এডছটো খুব চলিছিল সেই সময়ত। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन। Futura pressure cooker from Hawkins. নাম্বাৰ 4 নিমা ৰ'জৰ এই এডছটো সেই সময়ত সকলো ছোৱালীৰে ফেভাৰিট আছিল। नीमा रोज, रोज रोज नीमा रोज, गुलाबों की खुशबू रोज रोज, रेशम सी त्वचा रोज रोज, नीमा रोज बदन में एक जादू जगाए रोज, शुभ शुबिरुबरुबा पा पा पा, नीमा रोज 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 नीमा रोज, नीमा रोज নাম্বাৰ 5 ইয়াৰ পিছতেই চাওঁ আহক ৰবিন হোৱাইটনাৰৰ এইটো খুব মৰম লগা এডছ। माँ, तुम इसे और सफेद नहीं कर सकती? पर मैं तो अपने कपड़े सबसे बढ़िया डिटर्जेंट से धोती हूँ। डिटर्जेंट साफ तो धोते हैं, पर चमकदार सफेदी उसकी तो बात ही कुछ और है। तो कोई खास व्हाइटनर इस्तेमाल करूँ? कौन सा? रॉबिन, थोड़ा सा रॉबिन एक छोटे कपड़े में बांधकर पानी में घुमाइए। अब इस पानी में कपड़ों को एक एक करके डुबोइए और सिर्फ 2 बार घुमाइए। फिर देखिए रॉबिन की सफेदी का कमाल। कपड़े अधिक सफेद, ज्यादा चमकदार हर बार। माँ, तुमने कैसे चमकदार सफेद बना दिया? नया रॉबिन फैब्रिक व्हाइटनर, एक सुविधाजनक सैशे में। নাম্বাৰ 6 সেই সময়ত ফ্ৰেছনেছৰ কাৰণে এইটো এডছ খুব চলিছিল, য'ত এগৰাকী সুন্দৰী নাৰী লিৰিল চাবোনৰ সৈতে গা ধোৱা বাতাইছ। 90 দশকৰ সেই সময়ত নিমাৰ এই এডছটোৰ চোৱাৰ পিছত আপোনাৰো মুখত হাঁহি নিশ্চয় ওলাবই। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा, थोड़ा सा पाउडर
নাম্বাৰ 8 এই কোকা কোলা এডছটোৰ জৰিয়তে আমিৰ খানে এনেকুৱাকৈ ৰিয়েল এক্টিং কৰিছিল যে কোকা কোলা তেওঁৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় আছিল आओ साहब माउंट एवरेस्ट है साहब ओह, मैं तो थक गई ठंडा पिलाइए ना हाँ डार्लिंग एक ठंडा हाँ मिलेगा साहब उसे दूसरा वाला दो अभी आगे देखा था साहब चलो ताजमहल है साहब ताजमहल हाँ साहब कुछ लोकल होगा इनका नहीं नहीं साहब ये हुई ताजमहल है वो साजा वाला ओके ओके ए साहब वो टाइगर है साहब वो डेंजर है भाकरी खाता है भाकरी पागल हो गया अभी आगे कुतुब मीनार भी दिखाएगा साहब कुतुब मीनार हाँ। वो दिल्ली में है ए दिल्ली है साहब ये दिल्ली है जैसा ये ठंडा है साहब वैसा वो ताजमहल है वो टाइगर है और ए दिल्ली है साहब ये लो अपने आप को आमिर खान समझता है ए समझता नहीं साहब है हाँ? ठंडा मतलब कोका कोला हो कांची ठंडा मतलब सिर्फ कोका নাম্বাৰ 9 কেৱল এয়াই নহয় আমিৰ খানে কোকা কোলাৰ আৰু এটা এডছ এনেকুৱাকৈ এক্টিং কৰিছিল যে দোকানীজনে কোকা কোলাৰ দাম কমাই দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিল डाल दे एक तो ठंडा देना जी एक तो ठंडा और जा लीजिए कितना हुआ 6 रुपया अबे दंत मंजन कहा बदमाशी है हैं? मैडम ठंडा मांगे है ठंडा तो है ही है धर बुड़बक चौथी फेल चल बता पांडव कितने थे 5 ये फिंगर कितना है काउंटिंग करो तो 5 जब गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा 5 हाँ तो ये कोकोआ कितने का है 5 और बाप कितने है तोरे 5 हैं? नहीं एक हाँ तो फेस धो के आइए और 1 रुपया लौटाइए चलिए अरे ठंडे का तड़का लगाई दिया रे हारमोनिया बजाई के ये अकेला कितने के बराबर है 5 5 मतलब छोटा को নাম্বাৰ 10 শক্তিমান এই টিভি শ্ব'টো ইমানেই ভাল লাগে যে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত সকলো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকাশৰ পিনে মূৰ দি এখন হাত ওপৰলৈ উঠাই চকচকাই ঘূৰিবলৈ ভাল পায় নাম্বাৰ 11 কৰিশ্মা কা কৰিশ্মা এই শ্ব'টো এটা ফানী ড্ৰামা শ্ব' আছিল য'ত কৰিশ্মা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে ৰবট হিচাপে এক্টিং কৰিছিল সেই সময়ত ঝলক শুক্লাই এনেকুৱাকৈ এক্টিং কৰিছিল যে সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মাক দেউতাকক এনেকুৱা এটা ৰবটিক দল আনি দিব জোৰ কৰি থাকে নাম্বাৰ 12 হাতিম গাইজ হাতিম এক ফেণ্টাসি একশ্যন ড্ৰামা আছিল হাতিমে 7টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি গৈছিল যাতে বেয়া দিশৰ সকলোতকৈ পাৱাৰফুল তেজালক হৰুৱাব পাৰে নাম্বাৰ 13 চাৰাৰত চিৰিং বিলিং চাবালিং ভূত ভৱিষ্যত বৰ্তমান বদলে এটা এনেকুৱা যাদু মন্ত্ৰ আছিল যাক দেখি আমি সৰুতে ভাবিছিলোঁ আমি যি বিচাৰোঁ যাদুৰ দ্বাৰা তাকেই পাম এনেকুৱা এক শ্ব' আছিল চাৰাৰত য'ত জিয়া আৰু শ্ৰুতি ছেঠ যাদুৰ জৰিয়তে কলেজৰ লাইফ বৰবাদ কৰি থাকে আৰু তাই মাক আৰু আইতাকে সকলো ঠিক কৰি থাকে নাম্বাৰ 14 চোনপৰী এই শ্ব'টো ইমানেই পপুলাৰ আছিল যে সেই সময়ত সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সঁচাকৈ চোনপৰী আছে বুলি ভাবে
নাম্বাৰ 15 চাকালাকা বম বুম। এই শ্ব'টোৰ দ্বাৰা আমাক সৰুতে মনত এনেকুৱাকৈ বিশ্বাস কৰাই দিলে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এবিধ যাদুৰ পেঞ্চিল আছে যাৰ দ্বাৰা যি চিত্ৰই বনোৱা হয় সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হৈ উঠে। আপুনিও সেই সময়ত ষ্টেচনাৰী দোকানত মা দেউতাক এই পেঞ্চিলডাল কিনিবলৈ জোৰ কৰিছিল নে? নাম্বাৰ 16 জুনিয়ৰ জি। এজন ল'ৰা যাৰ নাম হৈছে গৌৰৱ। সি নিজৰ আণ্টিৰ পৰা সদায় অশান্তিত থাকে আৰু হঠাতে এদিন দুটা এষ্ট্ৰনইটছ খুন্দা খাই ভাঙি গৈ গৌৰৱৰ শৰীৰত এনেকুৱা এটা শক্তি পায় যি শক্তিৰ দ্বাৰা সি বেয়া শক্তিৰ ফুমাঞ্চৰ লগত লাগিছিল আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বচাইছিল। का मतलब है कि तुझे दरवाजा नहीं मिला है, वरना तू अब तक वहां पहुंच चुका होता। वहाँ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरा इलाज तो कर दूं मैं। গাইজ, মই এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা দূৰদৰ্শনৰ অল্ড এজ আৰু চাইল্ডহুড টিভি শ্ব'জৰ কথা ক'লো, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ফেভাৰেট শ্ব' কোনটো কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু মই নতুনকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, এক্স, থ্ৰেডছ, হোৱাটছআপ চেনেল এই সকলোবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত ফ'ল' কৰি দিব, কাৰণ ইয়াতো মই যিমান পাৰোঁ সকলোতকৈ নিউ ইণ্টাৰেষ্টিং আপুনি ভাল পোৱা আপডেটছবোৰ নতুনকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোক বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব যাতে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ।